Jidħol issa fuq il-park ta' Teatru Manuel Kurt Falzon, violinist żagħżugħ Malti ta' 22 sena, gradwat mill-Konservatorju Rjali f'Diħejk fejn hemm studja wkoll il-violina. Kurt daq bħala solista ma' diversi orkestri barranin, fosthom il-magħrufa Konċert Gibaw Chamber Orchestra. Illum Kurt Falzon sar jinterpreta ir-romanza numru 2 in Fa, xogħol popolari għal violin u orkestra ta' Beethoven.